Yada siamu akwa bebie me Adom TV bedwam dwumadie no na o hye ne yada se ne titru no wa fe na odi afide no ato ha yede nkranhyensem ebai yede news no so aba de adu so yede obonkrata no ene Adom online samahodo a atodwa ene die kwan so yede bro yada se papa na kesepa no bekwa ama de obo yen ne ne owen yen anadwo fa ne enim ye ho so hwe no na Adom ntia ene yeti ase se bibia ye adwuma wo nipadua no mu a medofo mfana sedeni danase na yono nye otumi nye wahoden afia amankwa tamaklo minora santida ko aka omanhene eni gina ha no pay madaroma ye besomo de bonkrata eni online de no radio for 97.1 ye chiamo ye damwase ye gidi yeso bia ho ye CEO Afredam ye chiao no adwumayefo be me na no payment chiao mejoso onyame adom bibia nyame ase bibia eboko ene onyame de ade bia to mensem meje onyame emma nanim tienye kese wo soma watamfo mponti nhira wo amen you know tienie wa o tienie onyame emma wo nanim tie the favor of God any abandon on you. Yes. To the extent say watamfo mpo be shirawo. Sir. Amen. What did them trying to say? It onyame ni ntie so important that adware wa ma watamfo mpo hu a. No do ne hu agim. No do ne hu agim no shira. Wow. Enti ka kire o say onyame me da ase. Do me sai ni onyame no. Do me sa favor no. Baby obi pie bia no watamfo be hu asa shira waka. Tie word no me say watamfo mankase wadofo already wadofo de so mo no na ekoba genuinely problem ni ho nye krama ayon ko fani bi no so atias enti we no de meche ne say the time wo nya wo betimi akum sebe sa nipa no onyame ndom wo nanim yes said ye be ya ne team poni ne nsusuye o sia ope o say afia mangwa na oso wo kwan ene me pese me e wona be shock wo no na yo nwanwa say na ho ani eternity sa e dey radio fan do me nyina na do pay why bibia be kama bibia be fine enti na dey ye kono ye hira e ba nyina no ya tamfo na e be hira ye sa se dey ba bo onyame betiase na Adom bi nso ye adwuma na animtie nso ho ampa ozo bi watimi hu na ni hu de be ye na obu afu hu ho ntiase Obia konko do pe obia obaga bro so just a kilo kilo no get no dabi you know man be fish you know obi dia bro so 5 kilos oko o chemko you can't believe this world it's the favor of God uni anim tie ne dia obenya problem wa brabo sa obia ko gina ye ko pe adwuma odu onipa obi san ko gina say what are they me fepa what are they za oko awie ozo nkwa oduro ma obi bia ye kama ye ahu ye bebusa wa ma akwa bu nu kwa so da so anu akofo animtie onyame animtie ento so na pe it's so important favor onyame animtie edi yedi edi nkoso edi networking ba edi mpeja edi akonto edi apomuden onyame animtie favor utimi bompa ye bi na yade bi e da so doctor say e kranko say e cancer say obekwa kwa check na doctor na busa say na if na ofa ya ugwa there it's just the favor and the mercy of God oduye focus ye no akasa doctor mu doctor sir waka zi efotwi oduye focus ye no akasa minim nyum etu anka but ba family zi ya no oduye focus yeah so ahani betu asi ahani de asi enya nanyum enya ensema wo do to do de bokata de bre ma ho kwan de bre na no pay mo ninji te o tibia afi ye beko online so afi ama kwa bre bia de oboy enka ye yapomuden no odi gina ye kon achi ana hwe areas na odi hu nkomo na mesrewa wadaroma mesrewa ananda na low pressure nanda na enkan free wonu mu ba nanda na afi ye be ma wo no emse ne da so gina mu no ugidi se wa ba ko penti no te se wonu wakọ ware ndi u fi se enkoso de your ba no na problem no da bi o da ji break unim dey won wa kran se ye di apomudi hu nkoma just 5 minutes na betimi se se ke sabre wa bra bo wo na obi abu afu no ba o de me mfa obia ti no
Emfa nya hwe. Ansa na obetimi asa hey ha ni nyina no. Na apomudin ni timi gina so ansa na watimi asa. Timi sraw minute numpe no wahu de nipadua no pese o ka kire wo. Tie na ewu ho na ye be ma ebia awade bi bae. Ukogina mu nyame adom ofem odom akwada baako. Wasa akọ wade fofo. Afenya wo na wa wo pen wo koya ukọ odi tu sie ni ma emma. O se oba na ye oba na chini be bia akọ ba bia owi ase frɛ nyina. Ye se oye okay. Wo so wo de ahye otiri mu se. Esan se wa wo pen ti no. Timi sro apomudon komo no hia. Ansa na ahose pani ago kansi ana afi eye assembly kan ye be come mountain so ne akọhwe ya akwan so traffic na akwan na se resi ye no style. So ne to ye ne de. Daniel worry. Tutu pa. Tu ka no be too much. Buy one get 10 free. O doji we no akọ to 10 mu che say. Kikim za. Me o na mama sama de mi sun o mu. Every week bi o mu call mechanic shop. One here ye nkan ye ne be kwa ko si amasama kwan so. Na afi na no pay former general secretary Emma the Patriotic Party, Era Cabinet Japan engineer, Obeba, na ensachrai bi aye no se the unity, and a unity when people ma, e bin masha se kasa, e bin se ye, e bin se nye, e bin se be, o dan bi ni ha ukura so ansan wa beto dan fapem, e bin so to fapem na se je, e be disan komo no, nti make time. Obesa ko bi ma na. Ah ye hwe. Say the chairman Afoko credit so oba. Hey, Afoko is back. Chairman Afoko is back. Sa na tititi. Nti ye be hwe ni na ho eye. Na we dey health me fa ba ku we nso mu hia. Eye sickle cell. Sickle cell. E no what you drama entity wa. Number next week. Okay. Yeah dey enne eye world sickle cell day. Oh. Na kwabena me dey kakra animdefo na kama mate ne say. Say wo mehia wo. Many Joe who so any Jimmy. I did what campaign, Jim, this was to say, Oko Wadia, yen check it. Just say, and yet before we call in Okra. I don't like, sir, one who says, when developing interest to be, you know, who she are no one. Would I crown modding fear? Me AS. So, as also who know what dear. The men got to mountain time. And Cotomo answer, to Quabana, me AC. In fact. That so more and mam you know we enhia na teso more ka say ASAC emfa one ga some entity o kwabna ya kan na say de wo kan no pay say health no omote ya no mabu na dichi enti won fa ho enti ASAC akra no betimi apeke BMS o apeke wo C na akofa problem akoye SC sickle ne bia tinem kwan na nyinam na safibo and then who do not adhere to why say odidi emfa na sickle cell no so no na nkyere ho awo bebre or problem ehwu bebre or problem waniji bebre or problem owura hu bebre or problem inti sana wo be ne dey avoid it crisis no so chia baby e be chia no hope ni e different etimi chia omo be ma na ejira so kire ebi de intime nyojo jese yekotwa yekoye no operation sana bejo yes jina so chirin 7 solid hours na jina so two across house ya boni dia sa no omo na comfort so enti no sickle cell no anya fedi agro na wotwe ya ebesi nyame de dom ya nyame boye ya eno aye di hu komo eno so me show program because omo ye free screening na ma enkwada no wada man ka ewo eno enye free o de bia so mutu 60 series wo police hospital obi an kwa check ma mo mra no ma entity kakra na we de awia yi last year multimedia ni mo ye oh yes emrante ne maba wa no omo kra na hia ye to e wo se ye ko schools ni mu and sorry memma counseling na shase na so omo kwa check youth na wa sorry no from 14 kra and kra 9 10 kra obi timi nyemo enti nkura no mu ho no eso mutiase if I no kura so ne say so appear before family be and counselors be the first requirement and our church be and our Muslim society the first requirement should be wako check say momoja no etimi ediesi an sankura na ediefutu and aware ayeji atu enu tukura na wo say free ase no be me die minimum nkura ne de no e boto wo madwin nti say awofo no wo ya nkura ne de no na opportunity na oboto adwini sa enti wo ko relationship no mu no onim ne de unso ese ohun de. So the first priority in entering a relationship is to check and know. Inti relationship no enye odini na matter. O cycle ne matter.
me AS we AC emfa this say AA and a betumi ni AC ehia because eno de ede ya emienu betumi ehia na AC no aba abesia nti say AC ni hia ono e trait oni mano nsunsu aso but o e career ebi wo no ho ti sa AC no onye careful no onkofa AS. Okay, so quickly and go through papers now for online the Ghanaian Times say oko glyphosate say dia glyphalagu honum no e ho ada ne bia and dia kai tan say ye pejam fonyi na kire wan ka bo say enya de papa me say ye tena say e de sam fonyi ne be chew ye rajo mama Ghana man pen o say de kika ko de mensi cratchy na e o enche bia be to mo so aba because you're sure say the next year mensi cratchy no e be ya about to onsem we say ya press adie sa by the Ghana enyina na so yindi gidini ni ho 822,440 Ghana cars gathering dust at centers. Ghana card nipa do na makoye 822,000 Egugo adding na unkoje. Egugo waste of resources. Egugo kwa and money everything. Kona koji. Odi. Eja to kolebu bia fe no reference lab. Eja to ho. Public health and reference lab. Ha dream pa ye pa. Ha dream. Se sa de na ye kanu chase. Ha dream ye pa o. Pa. You know ha dream ye na Ghana eja to ba bia e be wi eche no. Ye mfa report mba ye ntwe aso ye nsua de ye ma bibia chese ye nsisa for the best. Ye nsisa for the worst. Serious. I don't know how ultimate. They be other the New Republic say East Legon Sakawa chairman sing like canary birds. Expose politicians in $100 million romance scam. I said, "Moi, when I want to know my church in pay attention. Now one can say you the scam. Was a scammer. I am one chairman. Hey. Ghana Armed Forces bailout nation and also wants to be Dr. Manebo Manifo DJ elections. You're Kwesi Ajime stand you. General Secretary. Into the Madaro man Central for Multimeto Barmontoma General Secretary incoming. You're Kwesi Ajime. And I'm Maxwell Kudoko, so organizing secretary. Maxwell Kudoko. Say we're free by national. Oh wow. I work here national organizing secretary. Madaro man. Mufame BBN to me because of Kama and far and by Daily Democrat say things fall apart over power struggle in MPP. So the center is not holding. Shaky say and all the move in about area could be a secretary. Area Dr. Mahmoud Bauman, for Kennedy Japan, and Dr. Brian Champion, new phone in the daybreak, BPJ Jimmy. So say anymore media without borders question Muntaka about missing gold bars. It may could be almost century money, almost a trashy beer. I say, here, Muntaka. None no go the sumbo. One sense, as the other kind. You swear one time, I swear it's Kaka. Here, I do too. YOA. Team YOA. Yow, or say a duchum. Or not here, or not say me a duchum. Masum MPP, Masum Ghana, baby, I do know. Bejini se mesume pese bedi minim dia Ghana dia bo amena bejina tene osi se oti se okojina wo MPP abato e baso na e mane nyon if se wadwene ho wasusu wadi nkomo osi ono so abeka ho bi tira adutwum efia ya wie na wayek na kasa se wanhwa cancellation bi bebam ana video ya pray e di adanse akesi omoa ka churo krata se one ya shotofo ni bi e boa mo Jesus empare you akura di odin crofort so akura ko dia dance video ya trendy so odanya me ase wada koda invigilators ase so ayire sokra omoboa o just evidence based this asam ni abonya empire say dem ko kan crofort ha dwen akura asam he na ni agia modi adanse denya me ase denya me aye fie wi akire na last hour ho or them vigilators ase so ba he no bia kra na emo no ko ho nti no obadomonline.com e wa ha kuani bi so akum ne mpena e wo fimpon krom kuani ai de brasho musem kunkum ni pa free ti no ba ho e wo ho e na owura el say du twum so de no e wa ha na court dismisses Ofori-Atta suit against Special Prosecutor MPP to warn abroad nye osu bempa over indiscipline Justin
kodua na kase madaro ma yewi infancy sa pepepe yeda se yakwa ba agudie mu nsem etwa so yeda se